Padahal Nabi itu sudah maksum. Ijamin surga Nabi tak mas sampaja mopi, sampaja toba, wani mak datu. Itanya Nabi tak boleh benena. Ya Rasulullah, mana ke mas sampaja toba ki wani mak datu. Padahal kita sudah dijamin surga. Apa kata Nabi? Wahai istriku, ampai mas sampaja toba kak wani mak datu. Upatujiwi ir umakku de ena sampak toba na mate. Pak, Nabi tak mas sampaja toba wani mak datu. Agana sa Nabi tak upatujiwi ir umakku de sampak toba na mate. Saking cintanya Rasulullah kepada kita jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amara alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'dil amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Sekcam, Bapak Kepala Desa, Bapak Imam Desa, Pak Kapolsek, Pak Dusu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang kita hormati, kita muliakan Ketua Panitia Peringatan Maulid, sahabat saya terkhusus kepada Ustaz Wandi yang tadi di wisuda santrinya, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis salim dari berbagai wilayah, berbagai daerah, bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Ada juga tadi baru saya dengar Pak Ketua Gemantik, Forum Gemantik Gerakan Masjid Cantik. Di mana tau melebiku, tau deceku, padang kemalang yang upakalakbi, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Yang mudah-mudahan padang kemana yang nama Sayyidina Allah Ta'ala, amin. Iya tiap bu, igundang lo mak bicara, ini yundangi mering kelinga, jadi tak pesan aja lo mak bicara, ini aring kelinga nih. Tusyukur lari pangina sebangka ki hadir ri acara amolukange. Maka deh Habib Umar bin Hafiz, nih gitu dia nama maulu. Siapa orang yang tidak memperingati maulid, diragukan kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih gitu dia nama maulu, diragukan ipapojinna launi lebita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makadai Hasan Al-Basri merioka ko angka waramparakku, merioka ko angka ulawakku pada rejana gunung Uhud. Biasa tu pai di pole Makkah, pole haji, pole umrah, angka tu bulu maka lopoh gunung Uhud. Maka dia Hasan Al-Basri merioka ko angka bulu ulawakku pada launa gunung Uhud. Dan saya mau menghabiskan itu untuk acara peringatan maulid. Saking cintanya ulama kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini amolukat topemang pelajaran na sebab capu ni talo sesa laura saan kamu pada tawana ia amolukan itu pemang setiap orang sit di panting. Siap bu? Siap. Hasan Al-Basri bu mau menghabiskan hartanya untuk peringatan maulid. Ini dek toh ya kulima kisiba kebolata 5 to panting. Iya si sele manimatu kulatu ki masigi ajaga mali anunna anna tetala anu tata bering. Saya ceramah di Nurul Iman Ammani Kabupaten Pindrang. Awi, misi tanga masigi pa panting. Napa namo yer anak yang kemana to tawana. Na sebab mage ko 5 taw kur boleh 5 to panting na balang masigi. Iya, 5 to panting. Angka talona katusok kona. Katolona katusok kona. Ya insyaallah tahun depan seperti itu bodi, amin. Mudah-mudahan supaya mesin podale kimi ke daleta tahun depan insyaallah kita lebih ramaikan, amin. Yang kedua, boleh kami ceramah ko kebutan yang kemakutan Pak Ustaz, wat diga mak berasanji. Dak hihihi. Mak berasanji.
mak baca surat kabar lagi wading. Masa nak bersanji lo aku tenang. Nama baca surat kabar lagi wading. Isa na bersanji pak, sebenarnya harus orang baca sirah nabawiyah dan itu ada di bersanji. Wajib lalu sebenarnya itu pak, atau baca sirah nabawiyah wajib. Karena kita bisa kenal Nabi nasabak magai ibaca kisah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kan jangan Pak Basogi supaya pahami. Nah, yang selanjutnya saya pesankan kepada Pak Desa dengan Pak Imam makanya tukang ke program, karena ada programnya gemantik gerakan masjid cantik. Kanja kong ketua makanja mencantik masjid mega tu jamaah nah. Banyak juga jamaah gerakan salat berjamaah. Ramaikan masjid, masjid cantik, masjid juga ramai dengan jemaah. Masjid juga ramai dengan jemaah. Makanya saya pesankan bagusnya Pak ada juga acara penyelenggaraan jenazah. Nah sebab wita alhamdulillah ada mo Pak Ibu Kedua, alhamdulillah. Cuma pasang Ibu Haji, Ibu Ketua, ya rumah tu ke penyelenggaraan jenazah ki aja nanda datuk tak pakai supaya dia tuan megala ada modalana. Aja nanda datuk. Pilih bawah nih Pak Desa, ya warga tak mengikuti mas sampajang. Iya nari ala paraga, alena nalai dio, alena nalai kaciri, alena nalai ya sampajangi, tapi aja mau talemai. Kenapa jemaah sekalian? Supaya mereka sadar pentingnya sholat. Sebab iya Pak, urasa jadi nak gaji total neraka. Iya. Laura saya dia nagaga tau je taman neraka. Umat Nabi tak dia nagaga. Magai Pak. Lai samanan ni goncina surga. Insyaallah surga mana talolongan. Amin. Bapak Ibu seluruh hadir selanjutnya. Engkau Pak tapakasing komiki lolongin barakai Pak. Apa tapakasing komiki lolongin barakai. Morosidi aja tak bokori pemerintah. Komiki lolongi barakat nalino aja tak bokori pemerintah. Pak Camat kita, Pak Desa, Pak Dusun, polisi, ya manang dalam bidang kepemerintahan aja lalu tak bokori komiki lolongi barakat nalino. Ya kutu simiki lolongi barakat nahira aja tak bokori ulama, ustaz, imange dan ya manang guru pengaji dan semuanya. Komiki lolongi barakat nahira. Komiki lolongi barakat silaturahim aja tak bukuri bali bolata. Pak aku masuk ko bali bolata ini dia tugas tawata. Ko tak bukuri silaturahimnya. Nomor apa aja tak bukuri beneme. Aja tak bukuri makun reye. Nah sebab magai ya ko tak bukuri makun reye, tak bukuri beneme lanya injamangnya. Apa aja tak bukuri. Selanjutnya ada pi temanya Mamoli. Mohon maaf suara kami terganggu Bapak Ibu karena sudah lebih 1 bulan ini kami tidak pernah berceramah siang malam bahkan acara kami antri sampai bulan 11 membaca Al-Quran. Maka dia Nabi ta hairun nas si kanjak-kanjak narupa tahu man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, siapa yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Kegana na 7 Pak, kani pui mana 7, kani pengaji na 7. Iya mana? Siapa yang duluan masuk surga? Iya na tu guru na jolo, mondri pesantren na. Tapi upasang ni tapangaji lali anak tak magai. Iya ko ang kataw mate. Angka rasyana dene calala ki buru Idi tomatawe. Angka rasyana kumelo ki dene calala ki buru Keganero. Kapang angka anak-anak setiap puri masampajal limat tu nabaca Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira mabele tomatona poli pacalan kibur pasti santri yang mengaji di ustaz tak pasti napalak manang itu. Nah sebab makripan di teh ni gini ki puri masampajal limat tu nabaca Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira ya dampangi dosana tomatona tatambe amalakna. Tapi di minunga
Bismillah. Saya ceramah di kabupaten lain, kemakutan Pak Ustaz. Anakku napai 20 tahun lebih. Megala adalah sana Pak Ustaz. Megala adalah sana. Nakan ni asam urat, nakan ni kolesterol. Udah kui. Lasatomatami itu biasanya itu lasatomatami. Tapi makanya ibu Pak Ustaz napai kasih lebih 20 tahun. Anakku megala adalah sana. Dah ku bu, ang kami tu lay baca kumeki man resiba minong supaya ero inungangi si bawa Andrewe mancaji Pak Buray. Sebab perka minong ang kami tu lay baca Bapak Ibu kumelo ki ero Andre tak si bawa inungat tak mancaji Pak Buray. Kiganna ero kumeki man remeku minong bu tak baca lalu ye. Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Syafi. Upak calling ibu. Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Syafi. Wahai Allah yang maha menyembuhkan. Artinya bu ya Syafi, wahai Allah yang maha menyembuhkan. Ya ko iya tu bu terbaca kumeki manre kumeki minung. Insyaallah iro yang rewe iro inunge mancaji Pak Buray. Mancaji Pak Buray. Mega tahu Pak, manre bawa medina digana baca. On rotoni nape malolo murut mega ada lasekan nih. Magi bu, ampe makada pandrite aja na sisi lalu mau pakai. Iya ko angka tahu sisi lalu mina pakai mega bala iya tuh. Tapi ko angka tahu mega baca-baca mega sikri makurang abala. Angka pe abala matu kan nih di nama lakda. Iya, makanya makada pandrite aja na sisi lalu pakai. Betul ada, ipg baca-baca tak. Selanjutnya ini anak-anak mengaji tomatan terutama upasengi. Magi bu ini riolo mengaji ki. Letu mako ke de gaya lupai. Magi riolo mengaji ki letu mako ke de gaya lupai. Nasabab magi rajing sidak ke gurutta. Ya nadapi Pak si digeso basi ki anak manu. Iye nadapi si digeso basi ki manu. Dapi si digeso dapi telupul si di manu bulai bawah. Telupul geso tambah walaya talat apa. Iye rigan kena, dia ini bu yang lupa baca. Teringar-ngar mengaji. Nanai makokoy boy manunggak. Manunggak komisuri makamaja. Iya, kaluku na bawah. Iya makokoy riolo kaluku teh na bawah. Iya makokoy aja na kaluku buta bah. Apa sila ni saya tu boy malam dar. Di mesa na lo masigi. Ada na kaluku tabah bu. Aga pada Pak Ustaz. Periam pelok bani kaluku Buah, periam pelok bani kaluku engkau kamu siapa malam kalau lo punah pada perangkal kalau kue pahak bawah ni budi supaya mangai mak berakai angaji gandang anak tak ni gini kita mata angka anak nama macam mengaji okomatuk suruga pamesin Allah Taala dipakaikan mahkota dipakai mahkota di surga pamesin Allah Taala bahkan istananya tinggi istananya okimatu istana malopoe nasabah amage angka anak nama macam mengaji jemaah sekalian. Bahkan Pak pemerintah tak luar biasa. Diterima tu teman jadi polisi, ya ku macam mengaji Pak bebas tes. Tentara bebas tes, kami mak kuliah Pak macam mengaji apalagi aku maka pelak kurangi itu bebas. Luar biasanya Pak itu aku kurangi. Makanya Bu, upasangi urusi anak tak mengaji, tak mengaji lalu anak tak. Nasabah magai itu aset yang kita miliki. Ya ku mati nikmatu. Angka nami lidangi Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu seluruh hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak malak daki na puji. Nabi Bu malak daki na puji. Dan kau tu di Nabi masam pajang tangaban ni. Bahkan Nabi mak datu-datu Bu sampajanna lalana tasiwan ni. Sampajang agak Pak sampajat toba. Padahal Nabi itu sudah maksum. Ijamin disuruh Nabi tak mas sampaja mopi, sampaja toba, wani mak datu. Itanya Nabi tak boleh benena. Ya Rasulullah, mana ke mas sampaja toba ki wani mak datu. Padahal kita sudah dijamin surga. Apa kata Nabi? Wahai istriku, ampai mas sampaja toba kak wani mak datu. Upatujiwi ir umakku de ina sampak toba na mati. Pak, Nabi tak masam pejat toba wani mak datu. Agana sa Nabi tak upatuji ir umatku di isampak toba na mati. Saking cintanya Rasulullah kepada kita jemaah sekalian. Baka Bu, Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tudang si sahabatna. Na podang sahabatna, wahai sahabatku, mudani ka aku sila suratku. Nabi tak bu, na podang sahabatna, wahai sahabatku, mudani ka aku sila suratku. Maku tanya sahabat, ya Rasulullah, tanya aja idi sila suratmu. Aga nasa Nabi tak tania. Idi mana nasa Nabi tak sahabatku mi. Engkau ashabi. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Ya Rasulullah, niga pale, niga sila surat tak? Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, suratku malak dani. Siapa dia? Orang yang tidak pernah lihat kak. Dia nang kanita kak. Dia nang kanita kak. Tidak hidup di zamanku. Tidak pernah kan lihat. Tidak bersama dengan saya. Tapi malak dekat napuji. Malak dekat napuji. Dan dia beriman kepada saya. Kegana na masuk jamaah sekalian. Ini mana tunangga sila surna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, lalana tu tungat tayewe. Yukumeki mi te kisah Nabi ta. Si di misi pak ya punai komelo ki 7. Kiganero Bapak Ibu, jangan menyusahkan. Aja tersusah tahu pak. Bu, si di mutapune si pak komeki menyamang atau tungat tak. Kiganero jangan menyusahkan. Morosidi, pemerintah jangan menyusahkan rakyat. Rakyat jangan menyusahkan pemerintah. Imam jangan menyusahkan jemaah. Jemaah jangan menyusahkan imam. Orang tua jangan menyusahkan anak. Anak jangan menyusahkan orang tua. Kiganero bu, pemerintah jangan menyusahkan rakyat. Rakyat ibu, kau nadapi ni waktu maka meja apa aja. Aja kasih kita susah pemerintah, tahu aja nih masija, boy Pak Dusung dan yang mana pegawai desa, sila ada malolisu ke 10 6 malolisu, na 10 5 sabulin aja, sila ada kasih malolisu, tahu aja nih sija bu, aja pas sila ada teh malolisu, sebalikannya pemerintah jangan menyusahkan rakyat, ini pemerintah, Pak Desa, Pak Dusung, Pak Camat, konadapi nih waktu nama kemeja pajak rakyat dia pakai si gadi ni nak kemejarang, sebab dia pernah pas sangking, ini nak jolok wajarang ni. Iya, pura bimatu mapas sangking, nak pakai nawaja, kami di tempat desa tu. Ya, itu namanya jangan menyusahkan. Selanjutnya imam, jangan menyusahkan jemaah, jemaah jangan menyusahkan imam. Beh, mega jemaah malaporo, Pak Ustaz. Cau kaya nasa lokor masjid Pak Ustaz, ada kumagai. Wahai cauka Pak Ustaz, mana kan asal imangnya kur Pak Ustaz, mas sembaja subuh tahu ya wahai surah Yasin bagi 2. Tendre nasa bitiku, matan remi mana anak ada deno kur masih pasang pajang. Itu namanya menyusahkan jemaah. Tapi insya Allah alena Ustaz sana paham, sederhana itu lebih baik. Tapi ini jemaah jangan juga menyusahkan imam. Kata tu jemaah aku mas sempajang itu mas sempajang itu Allahu Akbar. Bede itu namanya masen munri. Wih, matandra tu keseme atungka. Itu namanya menyusahkan imam. Orang tua jangan menyusahkan anak. Anak jangan menyusahkan orang tua. Keganero, ibu aja lalu kasih toli anak tak anak kaleleng. Madariwan kaling ang ketomatoa monli anak uluk-uluk na pau. Anak setang, anak asu aja lalu bu. Minggu makoro. Anak asuh, anak setan. Berarti mana? Ajak lalu bu. Ibu, tomatanna imam besar masjid Mekah, imam besar masjid Mekah itu bu. Maka lelangi anak-anak, tapi nilai doang enak. Mudah-mudahan mencari ku imam besar di masjid Mekah. Sehingga dia menjadi betul As-Sudais itu jadi imam masjid besar di kota Mekah. Iya, Masjidil Haram. Sebab mana bu? Betah enak tapi nilai doang yang madicing. Nilai doang enak madicing bu. Anak juga jangan menyusahkan orang tua. Jika tu anak dia memang masih sekolah kau dia nilai HP. Anak menyusahkan orang tua itu. Dia memang masih sekolah kau dia nilai motor. Dia motor na dia nak sekolahnya. Angka motor yang lagi maliwas sih. Ini anak menyusahkan orang tua. Ibu, kebiasa melapor Pak Ustaz, anakku kasih age goreng Pak Ustaz, na mering kaling-kalinga kasih baca. Ibu,
angkat gorang-gorang anak sabari anak supaya mengkalingi baca. Pak Ustaz anakku isuri lolotan nalorijang, isuri lawatan nalo timorang. Agale gorang Pak Ustaz naturi macong kilam kole suroi megalak dak jolok na. Iye megalak dak jolok na. Tapi kedui boy maka sinja. Agale gorang Pak Ustaz, ibu anak tak komatinroy sapuru sarat nata bacangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu bu tabacangi latu capaknya napa tawarrusan okko saratna. Terus yang kedua bu, tabacangi okko arona alam nasrah. Insyaallah itu bu malome anak tak mengkalinga baca. Itu anak-anak akan menjadi lembut hatinya. Alam nasrah laka sadrak. Tapi ini bu, dia nak cica seminggu, dia nak cica siulang, tetapi nama kanjak ko asso-assoi, ko matinro ni anak tak tabacangi. Aga bu inna anzalna fi lailatul qadar okko saratna si bawa alam nasrah okko tujun arona. Insyaallah itu bu mencaji anak matur anak tak. Maka dia guru tak ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Guru tak Sanusi Baco. Andre guru tak Sanusi Baco 10 apa anak nasi bawang dega amporat cik dimo. Aga bu namalkan 10 apa anak na bu dega amporat cik dimo. Biasanya di anak 5 amporak 2, anak telu amporak siasidi. Agar nak bacakan jemaah sekalian, setiap mejok kalau masih sekolah bu anak na bacangi dong. Tak bacamu bu dong anak tak kemiki masih sekolah. Ya biasa kau purin nalik di kalau matu akbala si kau mau buang, buat tongang. Nah sebab ini matu pawi. Agar pe bacangi bu kau purin jabatang anak tak. Santri saya bu di Sanawiyah Rapang upodangi ajak lalu nak mujokka lo masih sekolah ya kodene ledong ko makmu ayare ke bapakmu ajak lalu mujokka nak namo pura kinalak duit ajak lalu mujokka kodene ledong emak tak karena doa ibu untuk anak-anak itu makbul. Age bacangi bu komejokka na talo masih sekolah tasapuru isarat nanapa tabacang. Age ibu bacangi ini doa yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas mencaji anak maturu, mencaji tau maturu, bahkan macai Abdullah bin Abbas. Jangan lupa iru pure ipak gurangi pole Nabi tak. Agar bacangi bu, isapuru syarat anak enak pai baca. Allahumma fakihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma fakihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Inarona bacangi Nabi ta Abdullah bin Abbas sehingga macai de gaganan lupai setia engkan kalinga pole Nabi ta de gaganan lupai cede mobu macai anakna mancaji anak maturu. Selanjutnya suami jangan menyusahkan istri, istri jangan menyusahkan suami. Bapak angkat tunangin baca bersanjih maka dari itu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alai nama to tepa-tepa wajah junna alai nama to jai-jai isan dalakna megalakai nasangi pembantu benena alai nama anak benena me jamai alai nama nasu alai nama sesa alai nama sering alai nama terana alai nama tu itari anak alai nama anak me jamai. Padahal sebenarnya istri itu bukan pembantu tapi temang hidup. Nabi tak benena Nabi tak alai nama to jai-jai isan dalakna Nabi tak alai nama to jai-jai isan dalakna alai nama to tepa-tepa wajah junna. Maka dan makun raya Pak Ustaz mana ke makor bene Nabi tak ternyata bila istri soleha apa anak pesannya Nabi tak jai-jai isan dalakna justru bene Nabi tak ya kunita ni Nabi tak jai-jai isan dalakna tepa-tepa wajah junna tak pelari ni sija maka dah ya Rasulullah aminanya. Maka budi ya kutita laki tak jajai sandalakna langsung ibenina Nabi ta maka dah ya Rasulullah aminayya iriasa beni maturu sini na tamatapan upang Allah Subhanahu wa taala. Ibu angka tubuh ibaca-baca kumeloki malunra nanre na sunasui lakai apa angka lakai tulioko misaliwa na poji manrewe madari lalong kalakai manre kaju agar pau maka deh kaju pasok kalakai me hanye ye madana ka lakai makoro padahal masulu medo penne lakai paga kalelenna tapi bu komelo ki dena kor lakita angkati baca bu kumanna sunasuki komelo ki tuli malundra nanre na sunasuta lakita bu tabaca lalu ye kumak garu-garu ki
Bismillahirrahmanirrahim. Parauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Parauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Nigi makun raiman nasu baca iro namo pura manre lakene saliwang, namo pura manre warung ya kulisi bu mak bukalobo iya tu magai melu cicipi andreta nasabak magai tuli malunra ina sunah sutta. Bapak Ibu seluruh hadir, selanjutnya suami jangan menyesatkan istri. Iya, suami jangan menyesatkan istri. Mega toje lakai Bapak Ibu seluruh hadir. Mega lakai makin cung. Iya, mega lakai makin cung. Iya. Elingi kaju min lau bale, elingi bale min lau tahu, elingi tahu min lau nasu palakko, elingi nasu palakko min lau nasu saping. Padahal 500 misabus toran nasi ulang. Iya ro aron ni pakai sebenarnya kanjak nami aliran ko salo napa talayase tajang ni. Iya tapi sibalikan na ito si kong kabay ni ko si kong kabay ni ang kailake na pala makjama makna macina nasa di manre aga na pau makanin kamoto na andre ko pamanase ang kami itu pakan rengek ko to lama riba rimpenre ka nga ang kami ko to kumiki mapeco-peco macobe-cobe ang kami itu ko to kulkas sepat je lada lambace beruawan ni kutu gasabawan ni marit pakak kau je beli boleh mak kita utuh tapi insyaallah ibu-ibu di sini semuanya istri soleha amin. Ibu angkat baca-baca bu supaya dia nak ke mata-mata laki bu ah. Ibu angkat bu baca-baca supaya dia nak ke mata-mata laki tak. Tapi lasannya tu orang sesa ke mata-mata makanya bu kutaki burang minumang yari ga andre irna puji laketa tabaca lalu ibu supaya namoni gatak gode ibu namoni gatak godai namokin relatu makjama tidak akan pernah tertarik kepada wanita siapapun ya ko ya doang kita bacang ibu keganer bu tengkalingan ni maricing tiki bureng minumah wai palla atau andre tagarugari napa tabaca bismillahirrahmanirrahim wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain upakuling ibu wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain Quran surah Toha ayat 30 asira Quran surah Toha ayat 30 asira keganer bu nonri Quran surah Toha ayat 39 ko iya tu baca bu namokin relatu tak laki tak majama namokin relatu majama namoni ge makun regore tidak akan pernah tertarik. Iya, mak barakala itu bu. Quran surah Taha ayat 39. Tapi sebenarnya yang ketiga baca lakai ya pak. Komiki dia nak kan baca-baca nabi ini. Iya. Tapi dia apa kurangi? Dia matu nalinga ibu-ibu talo kolis. Selanjutnya Aronewe biasa mengeluh Pak Ustaz. Merajije dari komiki moto masam baca subuh Pak Ustaz. Nah sebab liwat takwatun naso murusi warga murusi jama-jamange murusi rakyat murusi jama-jamange madari Pak Ustaz mawani na pamatinro madari tati sapuse di tati sapudua mini moto masam baca subuh mala mata yang kalingete bang dini uli moto sebenarnya Pak angkat tu na Pak gurangi nabita Pak burtako ya kuya buat tabaca komiki matinro namoli wat takota namo tangabani tatinro ya kuya tabaca pak komiki matinro barak ka ero malomo ki moto masam paja subuh lanya takko keganero pak komiki matinro pak tabaca lalu ya nampak gurangi nabita bismillahirrahmanirrahim subhanallah katalu puluh talu alhamdulillah talu puluh talu Allahu akbar talu puluh pak siratu panajaji aja na kurang aja na lebih ni gini kita matinro nabaca subhanallah katalupo talo alhamdulillah talupo talo Allahu akbar talupo talo talupo pa napagani siratu namuli wa takona namotang ngabani nalisu moto imasam paja subuh pak malomo bahkan lanya takko nasaba itu baca-baca pak dia na kurang dia na lebih aja tapak kurang pak aja na lebih Bapak Ibu seluruh hadir selanjutnya kebiasa Pak Ustaz makutana madari Pak Ustaz dia namanya mematin rokok mage Pak Ustaz megalada wingerang ni otoko nala ame ban na tawe wingerang ni motoroko angka kama taw malay
wingar Pak Ustaz. Angkat tubuh ibaca komeki mamma tinroy pong Allah Ta'ala jagangi orang perata. Ibu komeki mamma tinrota na sebab pong Allah Ta'ala siba malaikat jagangi orang perata bu. Komeki ibu matinro tabaca ye. Na sebab maka depan ditata aja lalu bu na sisi lalu ipake. Mega baca pate siba mega sikri panapo salama. Keganer bu komeki matinro tabaca. Ya kuya tabaca bu apa keutamaannya? Morosid di mabela ki pole gangguan na jinge. Moro 2 mabela ki pole pakkajana rupa tawe. Moro 3 mabela ki pole kebakara bolata. Moro apa mabela ki pole mati mendadak. Keganer bu ki matinro tabacai. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim ika 10 sidih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.